Namhlanje uNdaba Ezitha uMagobholi ngaphasi kobukhosi bakwaMarhagi, ubukhosi bakwaSozilani, bathethe igadango lokobana batjhinge kwamasipala bayokufuna i-grader. Babawa i-grader njengombana indlela zaseWelasi naseVezi besele zingasakhambeki, iimbhesi besele zingasakghoni ukungena zithatha abakhweli. Abakhweli bezile ekosini bazokulila, babawa irhelebho kuNdaba Ezitha. Kukulapho uNdaba Ezitha athethe khona ibandla lakhe batjhinga kwamasipala. Nangu uNdaba Ezitha uyasibikela bonyana bakhambe njani. I-grader ukuthi izokusebenza lapho ngobanyana abantu beembhesi kasele bakhwelele esikotirini le kude and bakhambe ebusuku. Maye ngabona ukuthi ngcono ngiyoyibiza i-grader le. Nakho nje namhlanje sifikile into kanje iyahula. Kanti-ke umphakathi nawo ubonakale uthabile ngegadango elithethwe nguNdaba Ezitha. Nangu ubaba uMasilela naye ngomunye womphakathi othokozako ngesiqundo esithethwe nguye uNdaba Ezitha. Abentwana bethu nabomama abakhwela ibhesi bebayikhwelela lesikontirini uphakathi indlela yimbi akakhona ukungena. Maye sakhuluma noNdaba Ezitha-ke siyathokoza uNdaba Ezitha ngendlela bashilo bakamasipala bonyana bazokubuya godi bazokuqedelela lapho bangakaqedi khona. Kanti-ke bancancabeza nangamaphayiphi adabukileko bathe babuya bazowalungisa, nasele babuya bazokuqedelela inyama yengwe. Nakho nje namhlanje sifikile into kanje iyahula kuhle ngoba asifuni ukuthi abantu basogole lapha ngoba bababamba ikunzi abafazi abalapha ebusuku uma basuka lesikontirini ebusuku abakhona ukuthi bangeze emakhaya, kufanele baphekelelwe madoda njalo ekuseni nantambama.